Pozdrav ljudi, evo danas je sa nama Tomislav Zovko, Balkan Fit. Pozdrav, bratkos i sestros, dobrodošli u izvlačenje od Filipa Dropulića. Evo da izvučemo za giveaway 5 dobitnika. Za giveaway-a, da vidimo. Koji se tebi sviđa ovdje? Da vidimo koji je komentar meni dopada. Da vidimo stvari, šta ovdje se piše. Ima i 50, koliko komentara imaš tu? 56? 56, tako nešto. A evo ovaj je dobar, kaže treba mi šejker za hemije i majica sileđika Kubajna. Idemo vidjeti jel... Šta mi se sviđa stvari, šta mi se sviđa. Da vidimo je šerao klip. A ćemo njega da šerao klip. Baki jebi ga. Nije ga šerao, jel? Jebi ga onda stani. Čekaj. Možda ide, ček da pogledamo, stani. Dobar mu komentar skroz, ali... Nažalost nije to učinio što si zahtjevao, tako da nažalost njega ne možemo. Idemo dalje. Idemo dalje. Evo jedna cura, vidim, Mirela Pumić. Ako je cura može, nema tu više... Ja sam komentar, takve su cure, tako nas to sviđa. Može. Evo, šerovala je sliku, jednu trening za leđa, da li je to to? Može on. Eto, može, Mirela može. tebi ide. Evo je prva, Mirela Pumić, čestitamo. Snimi uskoro onaj Q&A klip, želim baš čuti odgovor na ona pitanja, zašto baš ja, pa ne razlikujem se od drugih, osim što sam u treningu 2 godine aktivno, a ne one fore, nova godina, novi ja, bla bla bla. A idemo vidjeti li šerao klip. Evo ga, noge. Kako se zove? Sviđa mi se lik, Marring the Aesthetics of the Shakers. dobar je. Naš gospodin Dani Duckett. Može, onda ćemo njega, to je... Da ćemo i njega, dobro? Može. Da vidimo što još imamo ovdje. Ivan, jer sam se počeo baviti ovim sportom nedavno zbog puno ozljeda, dobro, a i majica ne bi škodila da se nosi na lito kad budem širok kao ti. Hajde idemo vidjeti. Ajde pogledaj njega da vidimo. Je, šerao je noge. Je to naš kandidat, je dobro, super. Može onda... Da vidimo ovo dole komentare još, da bude isto fair. Da vidimo što još dole piše. Kristijan Kostić piše najjači si. Svaki čuješ najjači si. Da vidim da je šerao klip tvoj. Iskoristi priliku Filip Dropulić. Može, onda ćemo njega isto. Hoćemo i njega, dobro. Čestitamo ti Buraz. Je, evo Ziza šera, to odmah može. Odmah mora da pobjedi. Dalje. Bratko. Da vidim. Koga će? Biraj ti. Ćemo sljepač jednu kvize. Ajde. Ti reci stop. Stop. Nikša Vukas. Nikša. Ja vam se sviđa to ime? Je, evo iskoristi priliku. Šerao klip, jeste, ja. 1, 2, 3, 4, evo 5 dobitnika. Imamo... Čekaj da nađem sad šta ću im dati. Samo sekund. Da vidimo. Opa, vidi paketa čovjek. Pošto smo proširili nagradnu igru, tu ima još šejkera. Tako da... Ima se, može se, evo pastaš. Evo klip ima, tako da ćemo moći dati i ovome dečku, jer mu je stvarno dobar komentar, treba mi šejker za hemije i majica sileđika. Tako da će on biti evo 6. pobjednik. Evo ovdje nemaš poklon zbog ovog komentara. Ako je naš Filip dobar, još i 6. pobjednika nam je dao. Svaka ti čast, bratko. Znači, amo sada mjesto. Ja bi Mireli dao... Prvo mjesto, jel? Kako ćemo poredati? Ma ipak je to žensko, kužiš, tako da treba prvo mjesto. Bio bi red da ona dobije prvo mjesto. Može, prvo mjesto. Koje ćemo drugo?
Gospodin Ivan, Gospodin je dobar kandidat, pošto je napisao zaista Dobar komentar. ajde njega Dao ćemo se drugo. truda, Može. uzeo bi njega kao drugog. Ivan Kristijan Nikša Armend. Armend je 6. Idemo između ova 3, ko će biti 3. Ivan Jest- Kristijan ili jest- Nikša. Nikša na Sljepačku, nećemo njega. Ajde Ivana ćemo za 3. mjesto. Možemo onda Ivana za 4. mjesta. I Jest Kristijan. isto počeo baviti ovim sportom nedavno. I evo, Kristijan može 4. mjesto. 5. ćemo, tako je, pardon, 5. ćemo Kristijana. I Armend 6. To bi bilo to. Super, može. Amo baš. Tako jako. Taki, čujemo se. Čujemo se, Vaki, Pozdrav hvala ti. ekipi, uživajte. Nadam se da ste zadovoljni. Drugi put, oni koji nisu dobili, želim vam više sreće. Pozdrav od mene i Tomislava, do sljedećeg puta, samo trenirajte jako, samo ne čura, pa se vidimo. Samo reći, čujemo se. Ćao.